INP Mizo channel clear tu te in zain chibai le vek ule tun tum chu Dr. PC Biaksiama ziak angai ventu te tan ti thupui manga US election kai noi voin ni thlenga boruak kal zel khir hona kan nei le don nia hlau suula om hle ro u voina lalpan chandam na atho sak tur cheu hi lo thlir ringot mai ro u SCOTUS bung som pali chang som pathuma mi kha voina athupui chang thanata na mangani ilongai kha ho teng u mu nom le ngai nom ber chu Tunlai America ramdung le wanga thlir nin omlo le ngai khak nuam ber mai chu har sat mang an nakara America ramdung le wanga ring tu evangelical Christian conservative Republican me puiten lalpa bel ruat nia an ngai an President Donald Trump chu atam ni natan du taka an than le an mangai zia lantir nan Pathian faka kholai dunga thing thia tong traya an ram chu sual na khur pui laka chan chuak tura an remove mup mai khoni hetiang hi tun main riat tur le mu tur alo om ngai me ulo he thu ka zia lai ngei po hian ni zana tanga an tan to tukin thlengin Washington DC angei Make America Great Again maka rally ro pui hoi hotin mi pui noi engemosa an pungkho mup mupa Freedom Plaza mual zol zawatanga Supreme Court tual zol pana Jericho March Joshua hova Jericho kul ankal hual angkhan ankal dual maya an ho tu ten thu an soya an tong traya Pathian an faka chung mi pui tlim pui chunga chuan an president du tak le atho pui million rual ten helicopterin an lu chung lama an lo thlo hual reng boka mi sing sang rualin chung lama ban an vai suo mai chu a mu nom ril ruati hlim chung lama min choi kang dai mai ani hetiang em hian America mi puin an president Tunlai khop na entira public rally anei na pianga we love you for more tia an choi moi hi an la om ngai lo thu mi chin chang hriaten ha hi pin an soi thina ni in than ma le anu lok khan na satakin an president thopin mi pui an lo pung khom to boka an ti chan ber chu mania an president tur in than na vote ti ching pen na manga setan le a hoten result an ruk sak chu let le a America ramro pui din thar le tura an president din mun ti chakani an mani ep2 democrat mi pui an pun khom ve chuan BLM le antifa ten in vona in rigrap na thisen chuana le in pong sual na manga mi thil ti chia a meile kat ne na an chet du dan nen chuan akara la hle mai heta tanga thil lo lang chiang tak chu nom sakna ni lovin har sat mang an na atangin Pathian lam hi kan lo hoi thei chu alo ni reng mai chu kan pa khian alo thlel ve a ro pui taka kan dil na changa ala chan chua don tho wangin drama le a hote khu a han ti mang angri chawani chutiang kara thil mu nom lo ber ve thung chu lalpa mi te tuar lai lo nui so tu te mel hi ani ve thung khaile kan thu pui la mai lu tong ule kot Thubuai hotran in than zo tanga thakhat le achan ve chung chu drama legal team ten in than Thubuai ko te kalpui tura an buat sai fian le witness zatam tak nena court niam zo kan ti tur anti zo to a US Supreme Court kal thei tura Democrat ho ro rel na court niam zok ten an lo no lai takin a han pain Texas state in Supreme Court direct ma an lo la ve chu an lo nol ngal ti nemen lam chanchin lo tu berani kha media trend kha chon drama case an nol ta beisei tura om to lo ti angin an lo vor dara chung chu tak take moti in mitam takril ru ati chi aya soi fie turin zona kan dong nem hle mai Texas state Thubuai Supreme Court in nol dan chu hetiang deuh hiani state pakhatin state dang election kalpui dan chunga thunei vatum angin an lo ngai saka constitution dan pui bo chia in thanna dik lo an kalpuya a result pom the ni lo tia an thu thlen chu ngai to silovin state pakhatin state dang chunga rel saktum angin an lo puwa an din mun standing atanga te in a fel love
ti wanga rang zeta lo nol sak thuai an ni then om te chung ko thila then om pa in rol chu achi lo ve a tiang vel ani ber mai hei hian drama legal team ten rip taka Thubuai lawsuit an kalpui mek hi a mer tel phalo drama team te lawsuit chu state rang court ten an lo chel khot la ya wangin Supreme Court po an la thlen man lo bok hetia SCOTUS in Texas state thu thlen Republican state somni le pathum le House Republican za somni le parukin an thlop tlat ni si case an thelu chan em po ngai tu man lo khopa Supreme Court in poisa lo le za pa lo taka a merit ngai tu lova a standing ringot thira alo nol ringot mai hi Texas ni mi puite ba ka Republican mi pui drama vote to American mi makta doi som seri le pali te poisak lo na le za lo na ania an ngai zam mai don in na lang ta ho lo mai drama po lom vak lo aniang Supreme Court hian enga ma min wangai lo ve fin nan nei lova huai sen na pon nei lova ni hi ati chuak hi la ni namlung phum asoi ngingem America hi state som nga te in lungrual in zom khom state tinin thuni na sang tak nei Supreme Court le Parliament nei rang vek federal state in thlung khom chawan ni a zapa lo taka hetia Supreme Court Judge Hoven Democrat chau ta na dinga America za ve Republican malak na an rap khual tamai hian mitam takril ruatina tak zeta hetiang zela thilakal don ani phot chuan constitution le sakho zalen na du conservative le du velo liberal ho hi kan kho sa ho te to lo wani hi in la sang mai te ang ti du tu teril ru chok tho tatlat maya apoi thui mai the ani kem lai atanga anti ti le comment ka lo ngai thak hian democrat ho zi nga po chutianga in ti khandu naril rupu anom ve thofa an thu sei lo hria a Republican then kha chuan in ti rang dai ro se tin ngai dan an siamani chutiang chuan lo in la rang ve don se Republican ho chuan America ram lai li zau zo khu an chang fikanga Democrat ho chuan khothlang Pacific tuipui kam dung tluan le mar chaklam Atlantic tuipui kam vel chau khu an chan turani Democrat ho hian tun ang zela su sual rongan bol zel don ani chuan civil war a chuak lovang ti tu manan soi thei talo chutianga tual chung in dawna chuak pal theilaka ram le nam in pum khatna hum hala mon na thlen tur chuan drama khwana ma thuni na chung chuang executive power mangin martial law puang sela sipaite en kol na hnuaya in thlanna mon omle thiang hlim in bum na le vote ti chingpen na omlo dominion khol tello China fake ballot tello poll worker le en diktu te po tranbik nei lo sipaite anni thei vek dona chutiang in thlanna atanga tling zok chu mi puin an pom lo thei don lo wani chuti ni lo chuan an boina khu athuk lutuk towa eiruk na case chinfel ngai atam boxi thuni na sang bik chelekani mai lo chuan tuna pon mel malian ber foreign power China hian alo dol zo man trip ani to mai sia Biden a phei chu remote control a China dictator Xi Jinping an a control thei alo ni reng to sia tun thenga traman heti zonga ma ala la du lo hi engemoti taka hne na chan thei dan tur hi a heru ani talang ti te an om boka kan soi to angin army general Pahnih lieutenant general Michael Flynn le lieutenant general Mick Inarni tele mithiam chinchang hria then khatin martial law puang mai turin traman hne na thuron an peto ani kha sang khazare le somruk le pathum vela America chim le mar inkara civil war omlai khan President Abraham Lincoln khan martial law puang lo sela a President Trump ni na po khan atling lo theya American Union of States khu ahum him don ho lawani F2 Democrat hoven Russia puina in sang ni le som paruk in thana drama atling ti indo tinan puwa special investigation lian tham annaya andu lo zia alo langa chutianga foreign puina hober anga in soi si in anklin theina ni don phot chuan tuna China communist sarkar puina in Biden a khulal tiran latum fan ani kho an huang taw em mai le ngala vauna le in ti thaina le sum manga Biden ho ro rel na khu dolet ne khopa GOP lam an rik ve deu thet angai ve ta ani om hi chuma mo thil chu Texas state thu thlen
Supreme Court in anol na hian aron tar lang ta lo chamri angin lang ma sela riat lok lova Supreme Court law suit an ron rik pui thui ngama wangin Grand Old Party Republicans Party lam state le an Attorney General Rawh aron vote chuak suau maya tuna maga rally na in Washington le America khopui tam taka kong zo in an pung khom chur maya tun kar lo tura hian drama legal team Rudy Giuliani te Elise te Lin Wood te Sydney Powell te le Ted Cruz ten in khan le vote share ti chingpen na saber chu witness da te la tam nen fin fia na evidence tenen Supreme Court an kalpui to do na America le Khawvel ram tina kau shan ten kan lo tong trai pui so sawanga lalpan ne na chang nge yang Texas thilan lo nol khachu a ai te chin na lek ania Pathian hun tiama thlen phot chuan do tu tur te po hi le po anti man lovin aduk pur mayang rinat la cham lovin I tong trai zelang u thanem ngai lu da wanga be donga om to te phei chuan ti tak zetin kan tong trai thei don zo ka sin tunge president tur niang le elector ten president an than ni sang ni le som ni December ni som pali TV news le fake news lama tang chuan drama tan hian chance om to lova tla fel der angin ingai nge yang kan putrama chu kan sun to mai donim ni tia beidong o hriat turatam chanchin diklawa leng na sa lelama Biden hi lal tur angin an lo la chei bol vereng boxia thilom dan chu hetiang deuh hi ni naktu thotan ni December ni som pali hi dan pa ngaya chuan state tina elector hote Washington DC kal khoma president turan than hun anita masihing state boy paruk in thanti bor chuar tu te tang hian president thlang tu tur elector an kal ve do nem le Democrat lam chuan Biden na than kin vikania klinga puan le verify to ani boka ti in an party mi tir an tumanga masihing state paruk zinga Nevada ti lo zong chu an state legislature te kha Republican Party lal na fek ania in thanna vote chingpen atama wangin tramalamin ko ta an king boy me kania heng state thunei tu law making bodies te hi constitution in thunei na apek angin an state ai o elector thlang tu turan ni sia Biden alam tang an thlang om silova chu wangin heng state panga te atanga vote somsari le pathum an mulo chuan Biden le drama te hian vote zan hi le somsari an tlin theidon lo ve ni engtin ngen ti ta kang naktuk mai ni to sia kong Awmchhun Pahnih om thei pakhat chu atling zok ti chian ani ma chu a hun son latani ma se hun atep ter to wangin ni re lo te chung chok an potla theyang Supreme Court hen president le vice president tur athan sakdon si lovani adang le chu tun tin muna pumpel na kong om meu to si lo US Constitution 12th Amendment dan angin president chu Congress Parliament ina an thlan mai tur hi ni chu amendment dan 12th Amendment ang chuan Congress Upper House Senate in Vice President tur an thlangang Senator za an oma tuna hen Republican lamin Senate majority an neya wangin an thlan tur chu Kamala Harris nilovin Mike Pence ani mele President chu House of Representative an Lok Sabha in an thlang thungang Congress member zong nilovin state tinatangin member pakhat ruat turani Republican lamin state somni le paruka majority an niya Democrat lamin state somni le pahnia majority an nei boka chu wangin state ai o nga zok Republican chuan an thlan tur chu Biden ani lovin dona drama ani arin ome ti chuan naktuk maya thil khleng tur hi kan thlir photanga engthil tak khleng don ni mo heti takaring tu temin tong trai tir tu pathian hian thil ro pui tak min ti sak don tlatani a hunero kan soi theilo tong trai pe to lo te kan lo om po in lalpa thil makti tur hi chu rin na in I thlir rengang u tong trai lo theilova be ngat tu te hi lalpanat la cham lo hle bok ti hria ila chumi zinga I telve ni chuan van ni thak ka nga yang che ole tu na kan thlir ho ta kha Tunlai election boruak chingchivet noi maikara thil om dan Dr. PC Biaksiama ziak ani a thlir tu ten in lo bengwar pui ngei po kan bei sei